Mitaratara iria irariirwo ni kamiti ugitiri wa bururi ya kuhitana na acigeri na gutigira ateti matinambika micemanio ya gwakiriria nguui na rugari wa kiuteti guku bururi-ini riu ni ambitie kurutithio wira umuthi. Mucemanio uri umwe wikinyio ni munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kaunti-ini ya Nyamira ukiharaganio. Naona thegia wa mukana wa County Commissioner wa Nyamira Mucemanio na kuga gutiri mucemanio gutafanirio kaunti-ini yo kiroko gia tene arumiriria Ruto nimekwambitie gwikinyia kiharo-ini gia thukuru wa Kibirigo na kiria megwetereire ni gukinya kwa Ruto nigo mucemanio uhurwo cabi inde mang'ethanirwo nao na rira ria kuruta maithori ni maabitha a borithi. Mkutano umefurugwa, watu wa maskari wamekuja, wametuma, wametuambia tutoke. Sasa tumeshangaa ni nini? Sisi kama vijana wa Nyamira tumeshikwa na ujungu sana. Tulikuwa na mkutano ya leo ili kusaidiwa na sisi tuchiendeleze kama waendezaji pikipiki. Watu wamesimama, wako na amani. Hakuna mtu amepigana hapa. Tunakuja kuona polisi wanakuja kudisrupt mkutano. Sasa tukiambiwa tuende nyumbani, hata sisi tunashangaa. Hii serikali maybe haitaki maendeleo ama namna gani? Ruto akioneka kurarako ni ikinya na kuria atwarire matokoya make rurenda-ini rwake rwa Twitter guku akiuga ni marariria mucemanio uyu nginyagia muthe wa kana kiumia giukite guku akionania kwaga kuiganira kumana na ikinya ria maabitha borithi ria kuharagania mwingi. And we have no resistance, and as you can see, our youths here are very humble and they are not harmed, and they are peaceful. And these other dramas and a lot of police here, we welcome the deputy president, na kama inaendelea namna hii sisi tutampitisha nyumba kwa nyumba, aone wakongwe, aone wale wadogo, na kura tutampea kama ni hivyo. Ona kuri uguo minister wa ugitiri wa thiini Ndagitari Matiang'i ni akinyiriirie matirenyenya na maabitha borithi matikwaga kuruta wira wa kuiga thayu na gutigira mwingi ndunaregenyuka thegia wa miario iria ateti makoretwo makirekereria ya kuga maabitha borithi ni marahuthirwo uru na gukuruhanio maundu-ini ma kiuteti. Ni watu wa Mungu wanachangiwa. Hakuna vile mtu anaweza kutukandamiza, kukimbiza Wakristo waumini mahali ambapo wamekusanyika. We cannot repeat mistakes we have done before, and we know where we are going to go with those kinds of mistakes, where leaders take the platform and just basically say anything. Maya mokete riri Ndundu ya minister hindi ya mucemanio wao na mutongoria wa bururi thingira-ini wa iregi no gwikinyitio ni nginyagia Ruto mahitukirie mawatho maria marareirwo ni kamiti ugitiri wa bururi guku makiuga mawatho maya ni meguteithiriria na njira nene hari kurehe uhoreru guku bururi-ini. Do we want to destroy our country, or do we actually want to work together through the challenges we face and cross the bridge together? Mamwe mawatho maria mararekereirio ni hamwe na gutigira mundu wothe urathagania mucemanio wa kiuteti ni arumirira watho, mundu urathie mucemanio-ini ta uyu agekanyira, kurigiriria nyumba cia mohoro kuheaga mieke acigeri, gutigirira ahuthiria nenda cia kiriu mari na wigiririkia gatagati ka maundu mangi. Ngiribotera Kameme TV, Ruto Nyamira wa Kamau.